Karbi Anglong Autonomous Council angkang a constituency tinalong Chief Executive Member Interaction amay kapadupon asunsi Nomati constituency angkang nagongpen Karbi Anglong ahoy ahutuli hawaralong pini CEM pen radang bonglam the kachipachoya jaimek padupon Bangso CEM Interaction amay long jasmet ahutuli hawaralong kido rada tumakisung longlia hoy pendanglok lukacharlia hin punon kijuna lang pendanglok misena to war kawe putaksi rat pen lam the chipachoy seroya jaimek tengpon Karbi Anglong Autonomous Council kachare hin pen lam thi pangdak won pia prang Karbi Anglong Autonomous Council arlo kido sai kam thom kep sai photu ma hin pen mithang sai kam along pen radaphan kupisia le kachen dun nangji la pen kupuson si war sai kachapalong dunji ma bangso puthak radaphan pachini pon Bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council em reteching hi pen kaninji pon abangke Karbi Anglong Autonomous Council hin pen radaphan chongthuidet la pu abangke claimfree Karbi Anglong Autonomous Council kachariya tumke radaphan chongthuidet lapuke claimfree kaning jelote kapachun lupusi maelong ningje pon atogano network kawe area pot mang mithang chedam tupu la soteng pen nilitum dong hap pen ha ali lele towar awe bike pen sitamelo dak nililong pen camera pet damra pet atum nilitum damiglo Kidamtang ningkan koan penone ahutuli bangji pulote kuthia tulis sariali pensi bang nang koktuti Lasinon ke bangji thireche klopen denarong pen ahutuli kacheleng thor atowar semar pon popusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen ningje pon Karbi Anglong Autonomous Council tor পৰা এটো সিদ্ধান্ত লইছে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হেতু পৰামৰ্শ দিছে যে অকল ডিফু চহৰ উন্নয়নমূলক কাম থাকি হলে নহব যে বেলেগ বেলেগৰ সমষ্টিত গৈ যিবিলাকৰ পিছ পৰা গাঁৱবিলাকৰ তাৰ উন্নয়নমূলকৰ আঁচনিবিলাকৰ যাতে লৈ যোৱা স্বাৰ্থত চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা বিনামূলীয়া আঁচনি বহুতো আছে Ahutulia hawarara tumaki sung jasemet langkawe school kawe pendanglok towar medical penang anak kisung do Lasi bangso kisung pen kepajok je phan non Karbi Anglong Autonomous Council pen RDP pon lola pen ki claim sitame pangcheng pon phit popusi em reteching hi pen ningje pon Lasi pini ke nili pham ke arni me pik ason si nili che theklong lo te nili ta kengkam ke che jor ke Karbi nerata so tum phan pene son kera paklang thegi mene pene rap thegi mene lasi pene ngabang ke ne kematha la so teng pen sitamelo pini CM ke hai team Karbi Anglong ke hoy alang ni Dr. Tuliram Ronghang alang li phan kichuning ripen dak nili phan dak hawaran ke wang ke ningarong ping la pen rat akemang tas phan ko son se ke pachun ji phan bang ke ni tum chingwai chingsai pon lo la pen pinpura lo ta rat ta pipono la se la so teng pen pachun ponwek ji pupsi alang li taning jelo la se alang li kining jelo pute ke pachun ke kadu beta ilitum thekdam Bangso interaction amaelong pak suri sira pak pharopli Ayushman Bharat mate ake joy pen lakh fo an se kachilangawar saya phan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen pipajir pon News report Vikram Teron Karbi Anglong Live